mwanya wo kugira ngo bishyure bahita babwira ko bafite amafaranga makenya ariko ni nayo bagiye kuyashaka, birangira rero bababwiye ngo nibajyemo bazavamo yose bayabonye. Bayanze aho ngaho nari nazanye bategeka ngo yose ngo ndavara uko nyabahaye. Uyu munsi rero nza mu gitondo nza kwishyura, nje kwishyura bambwira yuko ngo nakerewe kuza kwishyura ngo ninge mu kagari mfungwe. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo, umukuru w'umudugudu gitifu w'akagari, abanyerondo babiri mutwara sibo, aba bose batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bakekwaho icyaha cyo guhungabanya umutekano w'akagari no kwakira indonke, ndavuga ruswa y'amafaranga angana n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga bayakiriye ku itariki zisanga 12 z'ukwezi kwa 4 2026 nibwo aya mafaranga bayakiriye. No musi tukaba turi ku itariki zisanga 15 z'ukwezi kwa 5 2026, bivuze ngo haciyemo hafi iminsi 20 na aya mafaranga bayariye. Dore ko ikibazo abaturage bari bafite kijyanye gutya, bamwe bari baje gukosoza ibyiciro kugira ngo aho bashyizwe mu byiciro bagende babahakura babasubiza mu byiciro bari barimo, ariko abaturage batungurwa nuko ibingibi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko ibyiciro bigomba gusubira uko byari bimeze. Abaturage rero basangane bana bakosoye, ahubwo kugira ngo bamwe babashyire mu byiciro bakagombye ko barimo, ahubwo babashyira mu byiciro biri hejuru, bityo rero bituma batanga ikirego ku ishami ry'ubugenzacyaha bagaragaza n'ibimenyetso bifatika yuko bakiriye ruswa bano bayobozi. Nibwo bano bayobozi rero baje gufatwa batabwa muri yombi. Maginganga gitifu Sedo mutwara sibo ndetse n'abanyerondo aho bari mu ishami ry'ubugenzacyaha dore ko abanyerondo barekuwe, mutwara sibo yarekuwe, gitifu w'akagari aracyari muri gereza, umukuru w'umudugudu aracyari muri gereza ndetse na Sedo baracyari muri gereza. Abandi bose barekuwe, mutekano n'abanyerondo bo barekuwe. Koko bo bavuze ko bino batari babirimo, kandi ikindi amafaranga babizi ko bayakiriye nta nubwo bigeze babahaho. Magingo ayanga rero babage bifashe gutyo ibyaha bakurikiranyeho kwakira indonyi, guhereza abaturage amakuru atariyo ndetse kwaka ruswa, nibyo byaha bafungiye kugeza magingo ayangaya. Bemera icyaha bakanagisabira imbabazi, gutyo amafaranga bakiriye ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda baremera kuyasubiza abaturage bakababarirwa. Icyaha cya ruswa kugira ngo gicike, abakoze kino cyaba bagomba gufatwa bagafungwa bagatabwa muri yombi. Ngaho nguko rero iyi ni inkuru imbi, ni inkuru itari nziza cyane, ariko ni inkuru yashimishije abaturage kumva yuko abayobozi nabo batangiye kujya bafungwa kugeza maginganga. Bityo rero itegeko rihana buri muntu wese yakoze icyaha, ntago itegeko rireba ngo uri gitifu uri meya urinde, itegeko rireba buri muntu wese. Abaturage bacyumva itangazo rya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko buri munyarwanda wese agomba gusubizwa mu cyiciro yari arimo, nimba ari mu cyiciro cya kabiri akagoma mu cyiciro cya kabiri, bashaka kukimukuramo bakamenya amakuru ye amaze kugera ku cyese, ubundi atunze ubuhe butunzi ku buryo umukura mu cyiciro cya kabiri ukamushyira mu cya gatatu cyangwa mu cya kane. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabivugiye mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yabereye kuri Village Urugwiro, ni ku biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ibingibi rero yarabivuze, avuga ko ibyiciro bigomba gusubira uko byari bimeze, aho kugira ngo umuturage wishyuraga amafaranga ibihumbi 3 asanga ari kwishyura ibihumbi 20. Ntago bino bishoboka, nta kuntu umuturage yatera imbere gutyo. Nayabonye ko harimo ikibazo. Gitifu w'akagari Sedo ndetse na mudugudu mu gihe bari ku ishami ry'ubugenzacyaha bemeye icyaha kandi banasaba imbabazi, bakemera yuko aya mafaranga bari buyasubize abaturage, ariko bino ubugenzacyaha ntago bigize babyumva, bahise babitera utwatsi. Maginganga rero bari kuri sitasiyo ya RIB aho bategerejwe gukatirwa urubakwiriye, kubera ko kwakira indonyi ni icyaha gikomeye cyane, kandi ni icyaha inzego z'ubuyobozi zikunze gukora, zikakira amafaranga kugira ngo zikemure ibibazo by'abaturage. Bityo rero aho bazaba bari kuregwa ibyaha byo kwakira indonyi, tuzaba duhari tubamenyeshe uko byagenze. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB, umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Bimurangire Thierry avuga ko uzakurikirana
gisa nacyo. Impamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho ni ukugira ngo rijye rihana buri muntu wese ritarebye ngo ni gitifu, ritarebye ngo ni meya, ritarebye ngo ni inde, rimuhane kandi rimushyikirize ubutabera. Bityo rero Murangire Thierry avuga ko uzakurikirana igisa nacyo azafatwa agatabwa muri yombi. Bityo rero iyi nkuru yarangiye abaturage bishimye, bavuze yuko nimba bano babafunze babazanira abandi bayobozi kandi batarya ruswa, babakemurira ibibazo, batangira babashyire mu byiciro byabo, bakosore ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza. Bino rero byatumye abaturage baserebura, bakomeje gushimira umuyobozi wacu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bakomeje kumushimira kubera ku bwitange aba yagaragaje kubera ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza. Avuze ko bigomba gusubira uko byari bimeze.